Disfunkcija sakruma odnosi se na poremećaj pokretljivosti ili položaja krsne kosti, odnosno sakruma, koja se nalazi u donjem delu kičme i povezuje kičmeni stub sa kardičnim kostima. Kada sakrum nije pravilno poravnat ili se ne pomera kako treba, može doći do bola, zategnutosti i problema u hodanju ili sedenju. Disfunkciju sakruma mogu izazvati povrede kao što su pad ili udes, trudnoća i porođaj, dugotrajno sedenje, loše držanje, asimetrično opterećenje tela, kao i mišićna neravnoteža u kajlici i donjem delu leđa. Često je udružena sa disfunkcijom sakroiliačnog zgloba koju povezuje sakrum sa karlicom. Disfunkcija sakruma se može podijeliti na funkcionalne, odnosno reverzibilne, izazvane mišićnim disbalansom ili nepravilnim pokretima, i strukturne, uzrokovane povredama i urođenim deformitetima. Također, razlikuje se anteriorna i posteriorna disfunkcija u zavisnosti od smjera u kojem je sakrum pomeren u odnosu na karlicu. Najčešći simptom je bol u donjem delu leđa ili karlici koji može zračiti u zadnjicu, kukove ili butine. Javlja se osjećaj ukočenosti i neprijatnosti pri hodanju, sedenju ili ustajanju. U nekim slučajevima dolazi i do bola u preponama ili neravnotežu u hodu. Ukoliko prepoznajete neke od navedenih simptoma, ne ignorišite ih. Zakažite specijalistički pregled kod fizijatra, bi na vreme ustanovio dijagnozu i predložio odgovarajući protokol lečenja.